Yakni benta jongga kubor la 100p daga fatafat online shopping store. Ki Nongbylla Khasi Students Union North Khasi District hene ka sngi ka arpo tare ujeliu kilayo ban bat ru ban phai no ya ki prangut ki khar Asam ki bathmu ban net samoring kneng bat ya kini ki barjela la yo ban bat Nongpo Kiba Wan na ka jela Asam da ka wei ka torok ka badan yu number AS01EC khandai pra iwi habakran bat uba lambok rembai uskatri ka KSU North Khasi District ulai tu ba ka sang mario jengtip halol ka te ka jingwan kiu jong ki barjela ki banapo kejela Asam syaka nega jela marmar kila pentip syaki pulit baru banyak trelang ban batno ya kan nega torok kebalakit ya ki prangut ki bar jela hapo nongpo dan gitu yo jengtip ni dan ka wei ka drop ka ba AS01EC 9811 ba tap terpal dan di lebor hapo kali de nagal yang juga seng la ya bat ngne po nongpo ila pentip syaki bor pulit ro ba tokit aki namantang nang tokit ngala ba ki lebor wan ra napar ke nak lihat juga keseng you know makin itu final marang saya ke pol ni paksa makin wan rung di banabar ke ini nak lihat keseng tu yang buat kulit makin final ini ki lebor boro shoru ka KSU lembat ka jingat trelang bat pulit ka Nongpo police station hadin bagladap kem yakini ki barjala kila tokit benya yaki halor ki jaka baki wan na Asam bat hadin bala pendep ya ka jing tokit lapha ban penphai biang yakini ki barjala syaka jela Asam. Dan miyo jing tip ro baki kila ong bakla de ban tes kila phone station control room bakla le sedior ke ban le ndrei kembang yo bat hangne baki de lebor anda kene ko por ba interstate ba nara lebor na bar ngi patsya ngi nampat priang hiro te nakadaw ngi lapha na iki bakin bi mentai nang ne